yaphinda yanibingelela amanazarete amahle enkosini. Manazareta asebuhleni ngibonge kuqala ney'vakashi ezivakashele la. Ngibongele ungqongqoshe osivakashele uZimande uzosiza abantwana bethu ukubathuthukisa kwezemfundo. Wayishilo mkhulila ukuthi yonke into iyoyifikela la ekhaya, la imfundo isifikile. Zizosizakala iy'ngane zifunde amakhono, zifunde yonke into yokuthi umuntu akwazi ukuyiphilisa esikhathini ezayo. Manje kuyangithokozisa futhi ukubona ibandla lamaNazaretha lasebuhleni lithuthuka ngesikhathi sami. Noma bekhona abaloku bengisebenza nje, kodwa kuyangithokozisa ukubona nina ndaleni nami nje ngesikhathi sonke. Banye bayangena ebuhleni, thina singena ebuhleni sihlala khona. Mina kekhona yedwa umuntu engimbizile la. Kodwa bonke labantu bezela ngothando lwey'nhliziyo zabo. Ngoba phela bayazi ukuthi mabila yini etholakala la. Abantu bayaphila la. Ayikho into yokuthi uma uyicela la kushembe ungayitholi uma usufikile. Nami lento ngayifici khona engingaka kodwa ikhula usuku nosuku. La manje bakhona basafisa ukuza la, ngoba la ikhona ke la khona ukuphila nabo wonke okhona usumhlaba. Ngisho ongqongqoshe bazofika la, omongameli bazofika la, bonke bazofika la. Ngisho abaphesheya bamazwe bafuna ukuza la. Uthi ubaba ngelina ngephethe Inkonzo kwabuzwa kumongameli wokuqala wase-South Africa uMandela, sebefuna ukumnika izwe abelungu, wabuza ukuthi awusho-ke njengoba uthi izokunika izwe, awusho into eyodwa nje
enake nayenza nina abantu esekhona namanje uthi uMandela ngacabanga wafika la kuphela khona ukucabanga yasifika ingqondo ngathi uNazaretha ngoba uNazaretha iyona into yaqalwa abantu abamnyama esekhona la namanje ivela kudekele Inkonzo yethu ubona isingaka nje nami ke owengisho nginazo izitha bakhona lapha bakhona bayizitha kimi kodwa angazi ukuthi bangibangisa ini ngifanele nokuba nezitha fuwa isitha mina kodwa mawucela mina ngikubusise ngikuphe yonke into oyifunayo abantu abaningi angaka ucabanga ukuthi uma uzonda mina uwedwa abantu abaningi angaka ubona bayazi into abayenzayo eshiya imisebenzi yabo bezala ingoba khona into abayibonayo leyo ungayiboni wena into umafanele ukususa ubhice emehlweni khona uzongibukisisa ngathi umuntu ngubani mina bathi abanikazi baleli bandla ngoba banazathi nani niyathanda ukukhuluma uthi umkhulu ilanga ikhala ngendaba yasefamini uthi isincane le ndawo amehla wasaboni le ngifuna ukuwaligcinele isincane indawo kodwa usazohamba ngiyokhuluma noNkulunkulu ngicela ukuthi anginike enye indawo wasihamba ke lapho uNkulunkulu mayesebuyile sethi abantu abami sengibuyile uNkulunkulu ungiphendulile senginikile indawo sengiyibonile iyalenga ngento phezine ivele ezulwini thina abashabe sesingajikile lifike khona wayisho lo ngizosekushini lo sezansi wasefika ke umkhulu inyanga izwe selakha ithempeli wala kana likhulu ithempeli ngoba ngiyathanda ukukhuluma uNazaretha nathi wakhe ithempeli likhulu angazohlala bani namhlanje selincane uShembe akaphikiswa mayenza into uShembe kwamphikisi bonga ukusukela wena wakhuphuka kweziwa la phezulu bakwazi ukaba leli thempeli leli baphinde babuza ukuthi wakaba ithempeli engakazohlala bahleli bani namhlanje aligcwele laze laqhuma bafumela ngaphandle abantu into washambe kaShembe wena mawuzokholo ungabuzi izanene yosizono
ngiyabonga abantwana boNkulunkulu Nkosi zindusisa ngiyafisa ke ukuthi bonke abantu abakhona la abafike ngey'ndlela ey'hlukahlukene nangey'celo ey'hlukahlukene engathi uNkulunkulu angabamukelisa konke kade bezofisa lakhaya bekufuna esengicelela nalaba abazobe beshada namhlanje noma kusasa ubani imishado yabo iqine kungabi khona ukuxabana emzini mabehlanganiswa bahlanganiswe baphelele singabuyi sizwe kuthiwa sebeza kuthina sebezothi hayi engathi khona ungasahlangani kahle ngicela ukuthi uNkulunkulu ababophe mabebopha bona bebekisanda lapha la ibekwa khona izandla kube bayayibophezela ukuthi mina noSibanibani asikuhlukaniswa ngosohlukaniswa ukufa Thiwa ekhaya ungayibheki noyibheke isiganile nesiganile ingambheki nombheki ungaganiwe ukuze isonto lihambe kahle liphambili nina manazathi asebuhleni niyangipha isibindi esikhulu kabi ngipha futhi kuyiqhenya ngani yabona njengoba nibaningi kanje angakezwa ukukhala omunye umuntu ethi ulahlekelwe angakezwa futhi ukukhala omunye ethi nanga omunye enginyathela lokwaqala nje lenyanga niphathele kahle namhlanje sesemaphithilweni nisaphathene kahle ngithi kunina nihambe ngalolu nyawo nisengaleki Inkosi inibusisa angazi-ke noma mhlawumbe abantu awakabonini ukuthi kungcwele ukufa ungcwele ebulebuhleni uzwa bonke abantu bafuna uze ebuhleni ungcwele uyabalekana nokungcwele ungafika ebuhleni kodwa ungcwele ngeke ngoba kaze kuhlale kuwena yabona ukuthi bayiboza ebholeni esadlala ibhola uboza ebholeni athi ayangishishele amakhokho simnikeza amanye amakhokho aboze mono nalo kade eboze eqaleni mina la ngishele ukuthanda kwami kodwa ukungeza ngikwazi ukuthi angishele ukuthanda kwami ngibona ngani ngeke nize nibe baningi kanje nilandele into engekho la ngikhona ngiyogombela uze umuntu efunge ebuhleni xosho yini kini kowehleni kithi iyathandwa phela into enhle namhlanje mana zasebuhleni uyazi khona into ebuhlungu nemlandi kumina
Mangiphuma endlini ngize esabathini. Ngizwe imvunga kuthiwa ameno ingcwele. Nawe uyafuna kuthiwa ameno ingcwele kuwena? Hayi phela kusho kumina. Emzini wasefika. Futhi noma ngihamba nani siya eKenani. Hey. Ngiyengibona mangiqala zemokuthi ngawudosa lo mkhumbi madoda. Ngibonga uthando manazana nje ngithanda ngalo. Nami futhi ngimthanda ngalo ngalolu thando engithanda ngalo. Yabona nje ithanga noma nini izolo ngithanga. Mase akave yabeza ngolesithathu. Hayi. Uyazi mina ngithandwa yiyo yonke into ekhona emhlabeni. Ngisho yabona le imalasi. Ifuna ukubona imalasi bese sihamba lapha izolo ilandela umama umuntu anibona ngayini madoda. Ilandela umama ade ecosha amaplastiki. La ifuna ukubona hayi wenze njani namhlanje konakele. Hayi mina matata angazi. Ngangingazi angilongibukela kubaba, ngibukela kumkhulu. Kanti kuyeza nakini. Hayi sekushintshileke la mina. Futhi mangase ngigibela imoto. Kodwa senyaka khona igugeni lolonto bami. Yezwa lo ngabe udayetha. Akusafani lokho esathi ngiqala. Kodwa mangabe uNkulunkulu engiphila amandla ngiyohamba nani phansi. Masizophuma seKenani nje niyabona balala abantu abangakholwa. Okusho ukuthi akekho umuntu ongakholwa emhlabeni. Sonke siyakholwa ukuthi amazinga okukholwa ahlukene. Sake sahamba nomfundisi uNzama. Siyakomunye wathi lo baba ngimazi kahle mina uBhombela. Wayengiphi indawo lo baba leli. La ezathi siphumula khona. Yabona sinke sivele sibone khona umfula mase sisuke esigedleni. Wemadoda khuluma nani usemana nje. Khona ubaba ke lawo angiphi indawo lapha. Manje uthi ubaba mina ngikholwa ngempela mina ngiyiNazaretha. Kodwa ake ngigqoke ngomhlophe ngoba yona ingubo yoganga le. Asiyigqoke nathi sigqoke nangeyinhliziyo. Kodwa ke nina senongqobile umhlaba. Silima sodwa singaboni. Umuntu onganangqondo ongaboni senongqobile umhlaba. Ngoba bonke abantu bazokuphelela ekhaya. Abakholwayo, abangakholwa, abamahlalathize bezana. Esukwini benginamandiya ase-India athi afuna ukungifundisela izingane lezi ukweza indwangu. Asethi afuna ukuthi lezi ngane zepheshe ngathi nayi cha keziye pheshe. Buyisana imishini nanile thina.
angaze ngibone umhlangano omkhulu kangaka nango nyaka ozayo njengoba kade esho umfundisi uCwenze nango nyaka ozayo nobe ningaphezulu kwalokho lento yenu ayichazeki ikhula usuku nosuku kubhabhatiswa mihla namalanga nakusasa kubhabhatiswa abanye abasayibonile indlela ukuthi nasi indlela la ikhona ngelinye izolo bese Swazini khona amaphoyisa esigade eSwazini seyafika yanikela namaphoyisa esigade eSwazini seyacela into eyithize sicela into eyithize sengimnika isibusiso senginika namanzi novaselina maye usebenzisa uvaselina lo namanzi uthi ufika abantu bakuba badala akakaza zamaphuphe kodwa ubaphuphile ngoba bese sebenzisa amanzi kaShayina uthi nithulentini lesifihlela indaba engakazi osikade la into esingazazi siyabi nazo indaba isekhaya uplaza tabukhi umuntu omnyama wayonke into umuntu omnyama ubukhi kodwa washo umkhulu wathi sengubasile lo muntu ngiyabona nje nami uyavutha ushuva mhangu ke manje uthi uyabona ukuthi uzobana ushuva mhangu akusacisha nabazamayo uwasho umfundisi wathi ukhona iselesele elalifela ucobezela konkanyezi ngamanje ufuna ukuthi namanje sekhona amasesela afela lo ucobezela wasefree kodwa hayi khanya kakhulu naqala acisha umona uyisindawo nokuthanda izinto ungabelwanga zona kuyisindawo yeneliswa into nayo manje abayibajaha mina abangichaba ngijaha ungesa abantu abangijaha bathule kaba ngijaha ngesa bathe bona babone lento engiphambi kwayo ukuthi ungayibiza ngani ngeyikulungwane noma yigidi konke labantu bezonyazini sengizophetha ke bantwana baNkulunkulu ngibonge bonke abakade besigadele lo mhlangano abashumayeli balekhaya ebedela ubuthongo babo kusuku nemini besigadele ubungcwele ngithi bona inkosi zibabusisa ngibonge ke nomasipala wethu usizeka ngamanzi ahlanzekile ngithi labantu besishayela imoto nabakhipha umsebenzi athi uNkulunkulu abakhuphele ikhundleni eziphezulu ngibonge nomphathi station wamaphoyisa asemshebheni obesikhiphela amaphoyisa abezobhazoba umuzi esibhekela ukuthula ukuthi inkosi izimbuzi sibusena namaphoyisa ade sebenza la phela amaNazaretha masingasabongi ngabe siyanyaza into mayidle fanele nale nginibonge amaNazaretha ukwazi ukuyiphatha niba ninganje ngabe khona ukhalise umunye inkosi izimbusise amaNazaretha
eNazaretha ayichazeki nami ngiyazama kodwa hayi akufiki la ngithi ngizoyichaza ifike khona ayichazeki lento yini ukusho konke akuyona into yomuntu into kaNkulunkulu bayazama bona ukuthi bangingcofe bangehlisa isithunzi bangikhiphe emaphepheni bathi angehle esitalweni kusipsona bese ngisithengelo yilina ngithi nje ngomnyaka la ufika omunye umuntu wejuluka la khona labantu bakashaba bafika abangena la emndenini ngesibhobo bagcina sebeyabakasheba uthi manje uthi ngolihlele esihlalweni sakhe ufika kumkhulu ilento umkhulu waseNtakazi uthi umkhulu waseNtakazi wena isiphuphu wena yazi isiphuphu wena bathi uzana into esilo isiphuphu siyeke lesihlala hleli kusona uthengelwe abantu abamthandayo hamba uthenge sakhe isihlalo usibeke emshebheni wena mawushembe kodwa kuse emshebheni kobe kumhlophe iceke okuyeka lesakhe ufuna nosihlalo sakhe nabo abanye bethi kuhleli isihlalo zakhe bathi ngehle yabona mina ngihamba ngenyawo uze ngifike eKenani yabona laba abafuna ukuhlala la hayi bophela endleleni ngoba nayo lento la kumina uyabona futhi uma uwe wazama ukudelela lo ophambi kwabantu bakhe noma bakayise noma bakamkhulu wakhe noma bakakhokho wakhe wena ube nenkinga kuba ngathi lento uyayibasela uyakwazi ukubasela olova bayazi le nto ukuthi hayi abeze-ke ngani abantu ebuhleni abangeki ngalo le madoda abancengwe phela uzayisala senimiyeka awukade ngamqala uma woyisa lo uvele ubathi uthi lento ayandi ngamandla abantu bangena bebhabelana imihla namalanga namhlanje bakhona abafikile nakusasa bayofika nangalala ngeke le ndawo igcwale ngibathethisile amatshe lapho kodwa manje la ematsheni sebekhona abantu bazophumela ngaphandle abezi mina abantu ngoba bengazi bazokwenzani khona lento abayaziyo nabayibonayo bona manje wena ungayiboni yabona la ekhaya kuwe kufika umuntu ehamba nge-wheelchair ayiqala nje inyathela leli gcikelele ekhaya engangibonanga mina bona sebemphelezela beza naye kumina obese hamba ngenyawo zakhe uthi umkhulu wami mayebusisa abantu lehamba ngolayini
uthi sokukhona ophambili yena nje bakusupa selitha nje sosekhona ophambili ehambe wathinta amanzi wathinta nova sele bathinta abantu indaba kaShemba iyona namhlanje indala niyazi baningi oShembe kodwa uyedwa ungqo phela boShembe babelambile bakhala umuntu anosikhozela phela unyazima nisho safa indala sasaba nonzimane ngomnyunyaka kahlala uShembe wakithi eyiqhubela inqola kwesinye isitolo ngiyabona uyangibuka nami ngiyabuka uyafuna ukukhuluma ayiqhubela inqola le encane le ilasibona wayifaka ngani mayifakele noma into eyodwa phakathi lokuzungeza wonke uShoprite hey base ngikhipha ngoba phela mina mangivula iphakethe khona okuvelayo bathi wena umfowethu wena na 1000 hayi wabonga wasathi uqinisile bafa phela wena umnikazi wabantu ukugcina-ke bantwana bakaNkulunkulu ngiyanicela-ke nje ukuthi njengoba ngingezwanga ingozi niza la ngiyacela futhi uNkulunkulu baleli bantu ukuthi banivikele noma seniphilile emakhaya nizofika emakhaya ebantwaneni benu niphephile lebona lento kaShembe webantwana wethu akuyona into yokudlala kuye ngokuthi umoya kaShembe lo kade khona ungene kubani pobonana ngeimanga lezimangalisi ukuthi awungenako la ungakhona manje wena mawufuna ukuba uShembe hayi ungaba uShembe nje kodwa lo Shembe ungenamsebenzi ungathandazeli isiguli size sife bemothi isikhathi sabo abantu bebelethi bayisa umuntu uShembe othandazela umuntu aza engabe bamuse esibhedlela la ekhaya mawefika umuntu ekade esenenkingeni uhambe esephila la ekhaya akuze kuthi azafike kimi mangithi abashumayeli abathatha umsebenzi uyaphila umuntu kubashumayeli Inkosi kusesengizwile sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sama-84 84 sicela umvangeli uMakhathini wasemnothweni asola lesabelelo Inkosi Mbusisa kusipoma kangcwele Inkosi
Asibonge. Umgido abantu bonke kusasa. Njengoba usuvaliwe kumhlangano ngiyanicelela kubaba mkhulu Bombela umkhulu ilanga umkhulu inyanga izulu baba uthi bona amakhosazana uthi balivikele ingozi zemgwaqo masenemakhaya nofika ingane zenu niphephile. Nkosi ngusisa. Ungqongqoshe uZimande asiphe ukuphathela abantwana akuphathele nebandla Nkosi Moses.